अफ्रिका यु छफु बाखान दो ओहिया व खुन चला बाखान मुनाटमा करुणाकर बैद्य बाखान ठट्न्याई छौ देशे अत्यन्त चिमिपि कला भाट निम्ति फुदो भाट मेसिना ओहिया कला मेस्ट जक आबिरे हु ढाइगु ख थो निम्ति फु गुली गरीब उले अबागिन छौ मको छौ आपटा एमटा गब्ले मफ एमसा न्यागुया जायार का सोसा जाटिपनि मखो सिनि भाफवा पिनिगु मखो एमी चन ननाव व ठग मया मचिपुन्ट वस छजु नापन दुर्लभ जुल आखिरे ओहिया ठ जलखलटेस सफलता पूर्वक जना चंग ज्याछो या मालिका छौ गोसा कुल वो अन्य चम टमिम भुजायम दाजु था वना वइको खजुर माया सिमट पालिगु ज्या तया बिटका जफाउन खजुरमा पाला उके प्यावी रोस मुंका उकेको ठोन डेकेको टइगो इमी गोसा खनी वे ठोमिया वइको आमदानी वो जापु दाजु व वइया वइ मिसा आबिरे होया बराबर इना कागो न निर्णय जुल वो जापु दाजु वो बफरा वइया यको दिन दशखना वटा माउ जासुरिया त अर्थात खजुरियाको सीमा प्यावइको रस मुंकी त चागच न बिल वइया वइ कलामेसे ले तया जायागले बेस्त जुल एमसा टमाटम खजुर सिमट पाल अले सिमटेको रस प्यावइको फया काट चागच त फया तया हल बजारे मेल लगे जुखनु दिने व रस मी यंकी मागले उखनु सुते खाए महानी बले निसे वहिया मुसफाच चाका निम्ति बुली बने वन तर अफसोस अनथल फयाटे तथा वना सोवले चागच डक्वे टस्ना तल रस छफ्टिए दुगुमखो उग बक्ते वय कलाम न बजारे मेला यंका खजुरिया रस मीटका मने स्वा होयका हठा स अनठंक जग वला भाटमेसे पाउ खा जना चंग खना अवश्य छु मुक्ति जुल जुइरका हन मोटी तल निमेश न अनि यो रहस्यमय आपट खन एमसा मोटी ठया पक्का याटके ठो सु दुष्ट मनयुगो जाजुइमा एमसा रस खुया यंका चागत न टचना ठको जुइमा बिचरा आबिरे हुए मिखा खोबी लोलो टाका छेटो ल्याउन तर वही याया मने निराश मुजुनी व मेगु चागत न्याना या आग्न रस फेट घचत ठासे तया ठकल कने खुन सुते रस मुंकी टसोमले हाग्न वय टाल रस छप्टिए दुगुमखो चागत न डक्वे नचुक टचना बेन वाछाटल दुखीम वही याया मेगु ठलचटन न्याउट सामर्थे मन्त तर व ठग दुखै ख फुक्क वय मदत बिउम जाफुदाज था वनान कौन वो जाफुदाज वेटा दिलासबिया छ टन्डकामवा छन्त माक्को खचत जिबी गाटाल व सोकटक खच यंका खजुरिया रस फेट टे यंगल तर ठुसिन वेटा वय नापैगु गति जुल वय कलाम आ छिट कल्याण गब्ले जी मुक्त उकि छिस ठगो कर्म विरुद्ध ल्याउ ठीक मजो ढगाटाला अर्जुसा पाटमा वो चागच टटछना रस खुया यंको मेस्ट अवश्य दण्ड बिए मारका मोटी तया हाक्न चाइ घट जुनावया खजुर सीमा यंका नापटे टो बालक फया टे यंगल तर ठोपेको गुले वहिया चागच टोटा मोसी अन्य छटा चुना ठो रसमय घटना गठि जुल टका सुएट व पल्के ठुइट खुएट फस दण्ड याट वो छटा सुला चुना बाच फफुल नुगल तर छुया खन दुगुन मखो छु जुगुन मखो तर वो सुटिया घौ निगो वङ इले छौ हाकुसीसँग रूप आकारिएको छु उइठा सट्टिक छौ खजुर सिमाइ लिक्क वङ व बालकै खन उबले व चागज छ न टछाउ शब्द टाला वो सरासर वय आकार वठा कोठीको सो वले अन्न छम चला खनी छने टगो घ छ को ब्या चंग दो वय कले अन फया टगो चागले चंग खजुर रस यंकीगो अले अन वा छया टछना ठगीको खनी वइया बिस्तारा जनसट्टीको वना वो चलाइट टप्प जुन्ट सोट तर वो चलाला वो स्याना चंखम खनी मनुजको खनी वो चल्ला ठौ छने चंग टगो ठल अनटो कुरका न्यपटी सका बिसो हुन तर वइया न सोकटक ठगो नोक्सान जुगले वो चलाइट जना टोटिटका निश्चय ज्या वइट लिटु लिना अंकल लिना यंको निनेसिया निगोटी जुइरंकल एपे छौ पार्य कोस फेरि पाखि ठना चुन हाक्न वो चल्ला वहे पारे गया ठाउन लिउ वहिया न वनिको टोटो मखो अन्ते एपि निम वो पारे चुए ठंक वन अन वहिया जन्तु टेउ छो ट ढंगे सब मुना चंग खन वो चल्ला फु मिंग सासा पिक्या अन सबा जुथे चुना चम ढुए न्यने गोटु वन वो बाघ राजा वहिया त जन्तु मुना सबै ना चोटा ड्वा वले दण्ड याउटका आज्ञा बिल वो यहाँ ज्ञाना जिट दण्ड या न्य जिगो वृत्तान्त खचकनी न्य टका बाघ राजा त निवेदन त बाघ राजा अनमुना चोपी मेमेपी जन्तु नाप सल्लायाना कासा जो छ छुटा माउ खठया हि टका आज्ञा बिल
वो यहाँ ठगो दुःखपूर्ण वृत्तान्त ख नापान छे कया वो खजुरेको रस मुंका मिलायंका मी गोसा जानो हो प्रत्येक राते चाको त टचना टगले हाक्न पिको खुशी वो चलै त चाने फुलाना लिना ह थपि ठौ ठन छ हो ख वृत्तान्त कन वैको दुःखपूर्ण बाखा मुना न्याना चोपी जन्तु त सक्छन ध्यानपूर्वक न्याना चोन सक्छन छपा मुटो टैठे ठो चल्लायुगे दोष ख वही या बिल्कुल दोष मखो तका निर्णय बिया वही या त बिना कारण दुःख बिगुले क्षमा फोन बाघ राजा वही यागो टको मछेको प्रयत्न विफल जुगले उके सट्ट बिएको ठ वही या त पशु पंचीतेको भाषा ठुके फैगो छौ शक्ति न प्रदान या तर ठुके बाघ राजा छौ सर टल सर ठय के वही या ठो शक्ति विके दुडैको खमे पे स्विट न कोनी मुजो ढा मुजो छोज्या व करपिन्ट कन्ट आशा वहीको प्राण तुरन्ते मर्याउनी बिचरा वही या ठो शक्ति प्राप्त जुसले मने खूब आनन्द जुया हसिर जुया हटा हटासा छेवन छेन व हाक्न वह खजुर सिमचा गोप्च तयार रोज फेको ज्या प्रारम्भ या त वहीको दुखे दिन बिते जुजु होला वह खजुर रस ठोटेका मी यंकु जान बहालक टिपिना होला कर्मश वही या व आबिरे हो निठा उन्नत व सुखी जुजु होला छन सोथे वही या वहीको छे सटिक चोंग पुखली मोल या चोंबले संगेका व ठग केप्चा नसमाला नया चोपे ठमे खाचते खलना चोंग टाल वहीके आ पशु पंची त खलना चोंग बालक सिकेको ठुकेको शक्ति देंगल अनि केप्चा छम मिखुचा माखाइ त वही याको केप्चा सोंगो असर पेको खच त गारे नाटक दुडका ढैचुन माखा हालमटे मस्त वो असर पे खच दुठा छिमसा खिउन मटे मालिक खनी ढका नाना चोंग ख सकता वही या बालके ठुका खल वही या छु मुसु पजना मोल या चुन तर माखा मिखोच र बगाल मुंका मेठा नस खिउन उबले लाके वही या अन गा घिम या सोबले सोंग असर पे कल या होला हठासा वो असर पे क ठौ छ्यायंका सुजका त्याटल ठोक वही कला आबिरे हु बाइक मेपिन सम मुसु याकना एपि कला पाठ निम टले दक्षबे टोमी पिन जुया प्यावला इनके टन सम्पत्ति न परिपूर्ण जुल तर ठुके परिणाम ठोजल के वही या हाक्न मियम कला छम हल तर वो नोम कला आबिरे ठ्यान मुखो आकाश पाताले पा नापिम कला सराह भिंगो दयापूर्ण ईमानदार स्वभावमा वो नोम मिसा अट्य जाली स्वार्थी हाकुनुगम जुया छन हाक्न छपटुटे खुट्याम जोगले वो मिसे न्याप्ले करपिस ठट छु तया चनला गिजेना चनला त युसबा मेगु विचारे मोम वही या वो आब्रे हो ना पचना खछौजको लाना चोसा वही मोटी ठुपि निम मिले ज्या जिट गिजेना चंग मखजु ढका मोटी तैगो वास्ते अपि ठोजो मोटी गब्लेस कय तया टग मखो एपि निम खलना चों खसा वो मिसा छटा काचक सुला इमस छु खलना चुन जिरगा नाप टी टी सगा निना चुनिको अर्सा वहीको बुरेडा खलना चुङ छक न व टागु मुखो छन बनी वही या व आब्रे हो दिउन अर्जुसा वही या बालक नियम वनी अनि या कोठा छौ कुने भाटकला निम छुटे आशे छेठुवाट शक्क नियवगल के छिपे अन जाटु कोठा वना सासागु भिभि न वने ढका हाला चुङ ताल ओके ना व निलपी मफट अले याका च खिटखिटी निला हला बस व खुट्याम कला न टा व जुरमुर डना व या वही या त कासा जिट छको मुख निको मुख न्याप्ले ठटे गिजायको छिमसा ढका जागे जुल अथे ये काशी क्वाटु क्वावन बिचर वही या गुली मुख ढका समझे बुझे या त तरे हठिम मिसा चित्त शान्त मजो कासा छु मुख ढेक जुसा छछु कारण आमथे या कच वे निलथे निलगो ढका खुट्यान जुन वही या त टहरुङ आपर जुल छुसा त खलना ताया निलगो ढका ढाट आशा ठके उजोग शक्ति दुर्गा सुइट कनि मुख ढका नापा बागराज या त प्रतिगेना वगडु कनिवा वही प्राणे विसर्जन जुइगो उके वो कारण मकौले विटल सापे फसार जुल उके वो कला मेस्न ठो अवश्य जिट घिजेना चों खरका निश्चय जुया आखिर अनचम गायमे द्वारी ठावना उजुरिया हुन वो द्वारे ढासा वही या छ मिले जुम पास जुया छन ओके वो न जुस कारण करा ठो मिस नापुको लापो मरेका बिउस जु का खूब आग्रह या तर वही यहाँ वो कारण कनिको छटा या फुग मखो कन जिउन मखो वो हठिम मिसा ढासा सल्ल वान या ठ्याना वो द्वारे त खछियाना मुबितले चित्त सुया बिउ मखट अन्ते वो द्वारे काल ज्या वो वही या त अनिको टवालाको पञ्चायत सभा उपस्थित जिको आदेश बिल वही यहाँ आ मरण शिवा मेगो उपा छु मिखा मखन ओके व ठगो मरण त ब्याक ठीक या त नापा व ठ ठिटे पास खलट त छौ टजिको भोड नके टुंकी याना सक्सिकेम बिराकाल
ठगु टन जुक्को ठ इमानदारमा मिसा आबेरे हो या त चोया बिल मालटाल डको क्या व चियोटे त इना बिल ठुल ज्यासिरेका व सरासर पञ्चायती सभा वना उपस्थित जुया अन्यम द्वारिया केन बिडकया ठगु ब्रिटान्ट बख कनिको प्रारम्भ या त वहीको दुखेको जिन निसे तया आया व चलाइट लिटुल ना यंका बाघराज नपलाना बाघराज वेट कबुल याका शक्ति बिया हगु व ब्रिटान्ट खंगयंकल लेपो व याकच निलगो कारण कन ठगु प्राण न त्याग याकदा वेट ठुम डामा छापा याना रीत पूर्वक ठुनीको ज्याजुल सकले हु खोका सनावन कारण वेट न्यामेसन न अत्य आदर व माइया वे खुट्याम मिसाइ त साक्षात्म बुक्सिएरका निर्णय बिया मुयामुयाक उना छोट ओ मिसाइको खरानी आकाश चाखिर होला छोट अति होला बियोगली हे संसार परे ठौकने स्वार्थ व इख डहाट यको व्याप्त जुया चंगु जुइमा उल्चे बख ठुली